wamekuzunguka daima. Tusome maandiko yasema hivi, kilingo cha 17 mswa wambe. Tusoma nginya verse 15. Ndiko mange hii kilingo cha 17 mavinda wambe. Ndiko mange hii measiata o. Na kwethiwa ila Daviti wekala nyumbani yake. Daviti amwea mwathani Nathani, sisia nikala nyumbani ya miti ya mikuu. Indi sanduku ya utianio ya Yehova nithikala nthini wa motutu mangua. Na Nathani amwea Daviti ika wonthe ula wingoni yaku, nundu Ngai eva mwenaku. Na kwethiwa utuku usu ndeto ya Ngai ya mukia Nathani ikimwia, enda umutavie Daviti muthukumi wakwa, uu niwo Yehova unukwasya, ndukaambakia nyumba ya kwikala. Nundu ndiaikala nyumbani kuma mithenani muthenya ula nambatisye Israeli kuvika umuthi. Indi ninienda kuma Yemani kuthi Yemani, na kuma wikaloni umwe kuthi ungi. Kundu kuonthe kula na atambuka na Israeli yonthe, na nena ndeto na musili ona umwe wa Israeli, ala na mea iye mamaithye andu makwa ngamakulya, nundu wake mutiambakia nyumba ya miti ya mikuu. Na yu kondo wa uu ukamwie muthukumi wakwa Daviti ati, uu ni wo Yehova wa nguthu unukwasya. Nina kumisye chengo ni cha malondu, ila watia malondu, nikana withiwe munene wimbe usumbini anduni makwa Israeli. Na eva mwenaku ovala waenda, na naveta amaitha maku onthe maumembe waku. Na nga kuonea sitwa ya ala nene ala meko nthe. Na nga twa vandu kondo wandu makwa Israeli. Na nga mavandanika na matuwae vandu vo ene. Na matika thamwa ingi. Ona ana ma uthuku matika mananga ingi taipinda yambe. Na kuma muthenya ula neya iye asili methiwe anene mandu makwa Israeli. Na nga akilia amaitha maku onthe vina. Na ingi ninga kutavia kana Yehova akakwakia nyumba. Praise the Lord. Na kukethiwa ila matuku maku meanea uende withiwe vamwe na aithe maku. Ngokilia usiao waku itina waku. Ulo kethiwa wa ana maku na nga lulumili usumbe wake. Na ake akaambakia nyumba. Na nga lulumelwa kivila na nga lulumila kivila chake cha usumbe tene na chao na tene. Na ngethiwa ithe wake na ke akethiwa mwana wakwa. Na ndika umia usio wakwa wiwendo kwake, otondu na uumisye kwa ula waimbe waku. Indi nga mululumilia nyumbani yakwa na usumbini wakwa tene na tene. Na kivila chake cha usumbe kikalulumilwa tene na tene. Kwianana na ndeto isionthe na kwianana na woni uwonthe no Nathani wamutavisye Daviti. Hebu tuombe kidogo, tuombe. Tunakushukuru Bwana wa mabwana kwa sababu ya ufunuo utatuletea siku hii ya leo. Imetupasa sisi tuufikirie. Na Bwana, katika jina la Yesu Kristo, endelea kutuandaa. Bwana, fungua mioyo yetu. Bwana, fungua na akili zetu, tuweze kupokea jambo nzuri ambalo natupatia siku hii ya leo. Inuliwa na tukuzwa milele. Na kwa hayo Bwana, twaomba tukiamini katika jina la Yesu, tuseme amen. 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 Andumanga imu yaseo. Otondo twasoma Daviti ni waswanite muno kumwakia Yehova nyumba. Kitumi nike nundu ekala nyumbani ya mikuu ya mukuu. Mukuu wae muti waibata ipindani dhudha tene. Praise the Lord. Na ukiwa na hiyo nyumba imetengenezwa na hiyo, ulikuwa katika nyumba ya kifahari sana. Hayo nyumbani ya ndaya ya nene muno. Wesi nyumba si akusi akawa na mavia, kundu ibia nilinge. Lakini wakite nyumba ya muti mukuu. Kaza kweza ni nyumba nzio na nyumba kenesa ni miti minene. Praise the Lord. Hapo inakuja kuangaliwa na watu. Na hiyo ende wa munono kumwakia Yehova nyumba ta Yehova Yesu. Kaibe binda nyumba si ambwao si aibata. Kaibe binda nyumba si ameti ya ijao si aibata. Mundu ibia ndozo. Lakini hiyo ya miti mizuri imetafutiwa kujengea nyumba, kumjengea Mungu nyumba. Kwa sababu hiyo Nathani ila watabiwe ni Daviti kana enoswane wao kumwakia Yehova nyumba amwe ika ondo ukwenda.
Lakini huo usiku Nathani akatembelewa na Mungu. Na Mungu akamwambia, endo waambie Daudi mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza, umwambie hiyo nyumba hata nitengenezea. Ndio twala ifani vau ndio kutabia David nomba Yesu ndo kambake. Mutabia nomba Yesu ndo kambake. Kupenda difference ya language. Praise the Lord. Kupenda difference. Ningwa ndo the lobby ndo kathi. Kana kuya mundu lobby ndo kathi. Nibato nekai bo kumwe ndo kathi. Ndo already ni wese ondo we bando na bando. Ukamukwata nyaweze kwa lobby ndiye kata. Ndezi. Praise the Lord. Kwe kumwe ndo kathi ndo wakitwa mupata. Lakini na ndeteso nizo ndo wasoma meswaila yukete later ilungela yukete later. Sinena yulwa makawoma Davidi. Okitete kokita. Kuni batone kanda ndaya kwata uya kwake Yoba momba alukita na chao na maidha. Na kwambia mzwa wa 20 kilingo cha 20 kindo na kwamba tu Davidi ende kumbania bantu baso ende kumbania mali nzio ende kumbania ndembo nzio ikala ikatumika kumwake Yoba nomba nzio itakwasya kana nomba sundu wenda useovya ndaya namba omiswani anesa nundu yenda a lot of investing sindu sia adhabu imwandwe mitia mikozi hata imandwe wese kwetha na mabundi no meka hata kuweza kwetha David anekalile thayo wake wothe aikatuka ni waukwe wesa kwetha ni womba nya sindu sia kwake ya nomba Yehova na kweli Yehova ni wanene wawete neneza ndaka mwake nundu i preparation then a lot of resources. Praise the Lord. Nonetheless akamwambia nimesikia sauti yako and this is what I will do. Nakwambia verse 7 na yu kuondoa ou ukamwe muthukumi wakwa Davidi o ni wo Yehova wangu thuno kwasia nina kumise chengoni cha malondo ila watia malondo nikana withiwe munene wembe usumbini anduni makwa Israeli na naiva mwenaku obala waenda na naveta maitha maku onthe maumembe wao waku na yuni waenda ulidikanya Davidi wala na mumisie. Asifiwe Yesu Kristo. Amkumbushe ni mimi nilikuwa na wewe katika hiyo safari yote. Ulianzia kule chini ukamalizia hapa. Praise the Lord. Ni mimi nimekufikisha wapi? Lakini zaidi ya hayo anamwambia kilungu cha nana chukite odhela. Nga kuonea sitwa ya ala anene ala meko onde. Praise the Lord. Na nga tuwa vandu kondo wandu makwa Israeli. Asifiwe Yesu Kristo. Ndio nafasi na dhasi anakuma mudhena ola ne yaiya asilimedho anini mando makwa anene mando makwa Israeli nga kilia amaidha mbe waku onde vina na dhasi na ingi ningo ko tavia kana thank you na ningo kutavia kana Yehova akakwake chao akakwake nomba azin atakupatia jina la milele na uzao wako utaendelea na mbele. Hayo mambo Mungu amemwambia sasa ili amwambie ndo wepata anda umulili kanyabala wa mumisie amotabe baloka mutwa na mwa yundo kwika yo aboni boyi tutwabika hivyo onde David balawe ni balangi maitomato na kwezi wa mai kana makabika ndo ne weba wekulia dhano katia isitwa dhano katia lingasi ando wengi ni makula sia yulo sia nasiona muminokele wao wo sia nasiakwa na iti yako kezwa kuilie chao ata. Praise the Lord. Ando makwa na mati yako kezwa kuilie ata na Davidi ningelekanya kutumanisia omunthe ando mangai ningelekanya kutumanisia omunthe ando mangai nikenda ngo sito tuye balava Yehova na tuyia ni ndo wepata wewe nengane kumuthukuma Yehova bandoni wako hata siku za usoni zile ambazo hujui. God is in control. I will show you how. Praise the Lord. Daudi alikuwa musumbe lakini Mungu amempangia zaidi ya kuwa musumbe atamaliza maadui zake. Amemwambia atampatia ukoo wa milele na milele. Praise the Lord. Ainundu Davidi ni wenda ko mwake achao nomba na kilungu na ibuku zezela na Davidi aendea okumbanya ila nomba amwake Yehova andu mamuzembosu Davidi no mansio munene kwito inywa la mukula sia mumenokile wenu kedwa wili hata inywa la mukula sia mumenokile wasi ana seno kedwa wili hata amwemeze wana mali ni makata wa express mbinge ningutia sana kwa mali deba mali ino yonde ni maka mesobea. Let me tell you ni twede Davidi ate we Yehova we ukithukuma we wako tamusumbe wa Israeli kwangelekanya
ende ya kumbanya nyumba ya Yehova, ende ya kumuthukuma Ngai. Praise the Lord. Aitanisi na kukulia mundu maingi weinengane kweanisa wea waku wikibeti cha nzama sama wea wao usu Yehova ukunengeta hata we Yehova we mutongo wa kimusie ende na wea wewa usu wewe ni mama, wewe ni baba katika boma yako, endelea na kazi gani? Kazi hiyo. Lakini usisahau kupatia kazi ya Bwana kipao mbele ndani ya maisha yako. Tanisa na stress. Ende akumumba nisa Yehova utuo wao wake. Omba nyoma, onedha nyumba sunduka miaka omba nyoma material. Daudi alimaliza ufalme wake ende okumba nyochao material makwa kanumba ya Yehova. Nusio nundu. Mandiko mangi ime asiondo wambe. Kukethi wathilama tu kumaku meania nundu maikalia kwa nya kwake lo mwe uhitowe mandinda manenda utuzitoa manenda utonja tamenda uka shindwe katika jina la Yesu. Lakini anasema ilama tu kwa zuma kavika withwe vamwe na ithe maku ithukisia ayasya we mwene ngokilia usiao wako itina wako. Praise the Lord. Amen. Hautatokomea hivyo nduka mana. Praise the Lord. Mwenyewe atainua na lasi yango kila usiao wako ula ukedhiwa wa ana mako. Yani usumbe wako ndukozwa imundungi. Praise the Lord. Utongwe wako ndukozwa imundu weva ungina muzi wako nduka mali yako yose ni mundu weva. Maana Mungu mwenyewe atainua someone from your family. Na lasi anga mululumilia usumbe ata iwe Yehova. Ku ambota ni za stress. Yani weba withukuma tambosi bado wende uthukuma wea wa Yehova, lakini bado no wende uzwanya muminukili wako undu ukethwa wili. Tanisa na sosi ya muminukili wako. Yehova ni wesi yulu asyo. Na muthe na wea nea inyamos okay nea. Wanazoza zishindwe. Praise the Lord. Hindi mandiko manga imaze tanisi na maswezi meba. Yehova ni wesi muthe na weba wendo wesi. Ibindani the ethwa winya ya mboisi. Na ibindani the muthukume Yehova ulo the wikita hata ukunengeta na ndio kuthanga senu ukulie indi we yani wa Yehova we wika chao. Ikanisa ni za Yehova we wika chao kienda cha kukiva we. We nengene kienda ni chu. Praise the Lord. Iko ukulia kalimkanunda kani na uye niko hotewa. The Bible says Mungu mwenyewe atainua mtu. Angalia hiyo mali yote. Ndika wetani wana mundu ngi. In Jesus name. Amen. Taplot kika wetani wana mundu weba ngi. Ate we Yehova. God himself will raise someone from your family to lead it. Asifio Yesu Kristo. Jambo la pili, yeye mwenyewe atamfunza kumwabudu Mungu. So to have a stuff. Nake akambakia nomba isuende kombania. Nanga lulumilia kibila chake cha usumbe tenena chao atene. Praise the Lord. Kwa hivyo wewe endelea kufanya kazi ya Bwana. Ai mwana utoto na kukila aende ula we wa mwi uneka hata unathukuma na Yehova ni yake huko ala ombe meba. Ndukatwike wiki beti cha nzama we mutumia wanzama weni wakwa na muzi wako bai mundu wende sia we wao wa Yehova. God will not allow that to happen. Ata make sure pe mwana umila ukawetani wanaotumia wanzama na akawa ekina matambia ni methe wao kana nyawa wake nundo tondu nyawa thukumanga ina keno thukumete ngai. God will not allow wikitho chako ikanisa ni kithele pata kila mwingine aendeshe wea wake. Praise the Lord. Kote ukia kisio munene kwa ndela meba undu wa manno tange we musieni wao wako, lakini manna utango konduko neka thawe mwene uthukumindwika hata ukoma ayandu othe meka bikia ukwani mendasa na so ituke etikili undu ni mama na mwitikili nena mathina tio wende mai manete u, lakini yu wenda nduma kumatuke etikili mweba ya sunset na kuendwa tata kumatethia mathi kanisani ndo amonya ngelekanya uthi chao kanisa na kumuthuku mau ngai ne ndo we muzo muno mundu ukuni wake athona etumake mebeti cia nzama na nake make matumia machao ono mwewo eo bazi takotondo ucio nondu thimini uthukumi waku wa ngai ni wasiaki cia wandu ni mao ndio kweso bandu inengene kumuthuku ngai bina uso wikala nthi uswane utukusu wa mukato okathela wikulia muminokilya kuketha wili hata ethwa ni wiki akithito ni wiki akithito yucho onthe
muthuku mangai numbani yake wikanesa muno ethwa ni wa muko tuku wikulia numba ya muya ida weyani muyani wikanesa muno maana Mungu mwenyewe, this is his promise, akamunenga usuku mwake we numba ataendeleza kazi ulioanza katika kanisa ile Mungu amekutuma. Praise the Lord. Pendeka muno mwana wa kwa vikala kibelani chako ikanisa ethukuma uthukumi wao wako ikanisa nundu we moyo muno waina kwaya andu makuno ona moni wikata nimekwina kwaya. Praise the Lord. Undu wa katatu anasema ingawa hautakuweko mimi nitakuwa kwake Baba. Verse 13 asia ngethiwa ithe wake na kya kethiwa mwana wakwa na ndikaumia usio wakwa we wendo kwake otondo na umisie kwala maimbe wakula waimbe wa David ni Saulo. Anondo amekwaya Saulo akwa na siana siake siakwa na ndoni kikuta kithuku muno. Praise the Lord. Walikatwa vichwa na vichwa vyao vikazungushwa kwa miungu ya mbali huko kote kwa sababu ya mkalile mudhuku wa Saulo. Let me tell you, ikale kanisa na mudhuku mengine chao na kidhitu na mwana wakunama na mudhuku mangaina chao na kidhitu nondo ila winuka yoba we mwene akezwa eithe wao na nikutabia ke umbanya sana sia kusithwe na ithe umbanya sana sia kusithwe na inya kwa kwatia ulangai wenda atweke the wo kana kumandha ulangai ukwenda atweke nya wao. Praise the Lord. Okay, we ameka landhe maikulia hii indi ngai wa nya vitu undoto kweka dawetikela amake wa andoni meka undu muthuku nundu ngai ulawe wa thukuma undu nusundeba ndebo. Praise the Lord. Na nivoya muno ithio ndetu ikathie nikwitha ciana citu ni mwendete ngai na ndu mala si mithia matangiwe atowe no muthuku menga itangeleka nyuma kati ya muthenya wiba muthenya. Praise the Lord. Nundu batendi bai mundu wa utakenuka. So prepare your children to have God as a parent. Kwa kuinenga ne kwa ngai wiba usu. Na ende finally mandiko manga imasa akamululu melia mwana usu verse 14. Indi ngamululu melia numbane yakwa na usumbe ni wako atenena chao. Ngamulumia numbane yakwa na usumbe wako atene na tene. Na kibila chake cha usumbe kikalulu milo tenena chao na tene. Ni kwa sekana ona mwana usu nino vite akezi wana usiao. Akezi wana chao. Na ukoo wake utaendelea. Akote ondo we moyo edo ukoo wako kekata ukaende sitaza kudhitika dhala hata weyo kwe andwele mebata muno ndino itwe mebina muno omweta wa Balamu ongeta wa Genghis Khan ai musumbe wakau wakate nange undu nosu ne weta bisi aka ingi muno usumbe ni wake nela watembea kuukonde aikilia musumbe bina ne weta bisi aka ingi muno nginya yutwe wakube umekate wa andu atano mwingo Europe umekate wa andu bana atano 1 in 5 people ni makisia ochake yani men billions in Europe, billions of people 1 in 5 men akisia umundu nusu witawangengi Khan kula konde waenda ameacha kitu analazimisha wanawake anawapata na kwa njia nzuri au mbaya wanazaa watoto. Alikuwa na watoto wengi sana na sasa kizao chake 1 in 5 people in Europe no masie no meta niwe nao nake isu ningeleka nyomo olonge ni Abalamu olonge no Abalamu tato swanya ne andu mea no munde maweta ni awana Abalamu ayuti timo mambe aya akristo timo makele aya akatato Islamu timo makatato nange na kuona swane isu kubakobe 3 billion people meweta na sena na Abalamu nikisio chake kiende onaende onomunde chamwe ona chabeba ute very powerful ni kwa siakanala mamwe kwata siangai mono minde ya na kuikala abandu manthe menesia usio andu mange no mende anesia usio sio na kwate okia kisio munene kwala onde meba ende ya kumuthuku mangai bai wasio ndo la mekala ndi madhasia musi wakwa ni wikata
muzi wakwa ni wika hata shortcut very simple ende akomudhukuma ngai kumanike wa chumwani wa ikani wa ikanisani kumanike wa kana kwa chani wa kivolo mama aliva indi mama ni wone kai mama ni wone kai ko windia omunde nende Thursday kwekivolo aendie ba nikumanike no tenga uthukumi wa Yehova ukasi asiana cia kwa nenga itu muthukume wo Yehova mathukumithie Yehova by fire by force ni mutumie ndembo tumai praise the Lord na matabia mathichao ikanisani ambia nalaka mwana maku ambia nala itu maku osala esuku na muthomo mundu wende kwikumbathia umeyuba kwakwa no twenda hapa ikanisani maana unawalea siku moja tumesema mambo matatu Mungu atakuinulia katikati ya hao wote kizao cha kushikilia mali yako na kuendeleza mipango yako usikotoe ndo usio kundu kadhala amondu mako maikadhala ngia akaendesha ndini wake kumudhukuma na Mungu apatie watoto wako kumtumikia yeye kama unavyomtumikia Mungu praise the Lord zaidi ya hayo hata kama utakuwa umeondolewa watakuwa na baba ndani ya Mungu akethwa either hata iwe Yehova na finally akamanenga onamo usiao otunakuwa kunengesiao usiao ndeni wasiana siba Yesu a legacy will remain forever and ever. Let us pray together. Uinuliwe na utukuzwe ewe Bwana kwa kutupatia ufunuo huu tuendelee kubarikiwa maana umetutuliza mioyo kuhusu the future maana the future is very worrisome. We are worried over our children, we are worried over our wealth, we are worried over our houses. Nashangaa what will happen to them. Leo Bwana unatuambia tuache kuyafikiria hayo mambo. Tuweke tu mawazo yetu kwa kukutumikia wewe. Tukitimiza kazi za nyumbani, kazi za jamii, kazi za kule Bwana tumeajiriana na tukaajiriwa, tuendelee kukutumikia wewe mfalme wa falme. Na utumishi huo Bwana utatumika kwako kutuinulia kizao ambacho kitatimiza kazi ambazo umetuambia siku hii ya leo. Tumeshukuru maana Mungu umetuhimiza na kututia nguvu na kutufariji. Ondoa Bwana shauku ndani ya mioyo ya watu wako. Mabe tange nzika yulwa mumenokelewa anasio. Nondo you are in control. And you yourself will do it. Na hivyo nawaombea watoto hawa wote ambao wamewakilishwa hapa in the name of Jesus nawaombea baraka. Watoto hao nawaombea ufunuo. Watoto hao nawaombea nuru iangaze katika maisha yao. Ingawa labda wengine wako mbali, una uwezo wa kuwarejesha kwako tena katika jina la Yesu Kristo. And we claim them wherever they are. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Na tunawaita katika roho waje katika wokovu. In the name of Jesus. Na Bwana usikubali shetani apate final say. Katika kazi zetu, katika boma zetu, katika shamba yetu hapana. Shamba zetu hazitauzwa. Zitabaki na wale ambao utawainua. Kazi yetu kwa kanisa Bwana haitaisha. Maana wataendeleza hiyo kazi Bwana mwaminifu. Na kushukuru kwa sababu ahadi zako ni za kweli na ni za milele. Utakuwa baba yao. Mungu tumeondoa shauku. Tukulia makata wano. Ayokethe wavo. Taiwa na wika the sitwani za Yesu Kristo. Utakuwa mama kwao. Tuesaniwa makata wano. Ukamata. Ukamakanya. Ukamalonga. Ukamakandia. Ona ukamadhima. Na etina woka manenga usiao. Watawo. Kwa hiyo bate kanisa tunapata wao kwezo nanzika. Ezo ala meboyu ni mwoko dhukuma. Utajinulia kizao. Nokia kisho watu nengo umonde na hizo sengu mana.